国际新闻来看，越南伫9月12日暗时发生史上上严重的火灾哦，伫河内市一栋大楼烧死50来个人，有37人受伤。这栋大楼只有一个紧急的出口，所以民众无法度逃生，造成死伤严重。 消防用袂少时间才进入这栋伫河内西南地区伫真下巷仔路的主题。拍火时阵，嘛为另外一边爬起楼顶找生还者，搁甲被解救的人紧急送医。初步调查，导火点是伫1楼的停车場，即區停滿居民的ô tô bike。 Thấy bị mất điện nóng quá, xong rồi dậy xong rồi thấy mọi người hò hét kêu cứu ấy. Nhà em vợ chồng em chạy ra ngoài, hai đứa con chạy ngoài thấy lửa khói nó bốc lên nhà em bị chạy lên tầng trên ấy, lên sân thượng ấy. 一個厝邊表示想要鬥相共，毋過無法度。這棟公寓是10層樓的管房，每一棟離正近，差不多規個封起來。 內底居民攏總150人，警方是講，這棟建築敢若一個緊急出口，幾落10個人無法度逃生。當局表示，因為火真緊就傳去樓尾頂，部分居民因為傷火頭驚嚇，就為厝頂跳去隔壁棟的厝頂，也有住佇較低樓層的人直接跳落來。醫師表示，一寡人受到火昏，也有人真濟所在骨折。越南總理范冰淨視察火災現場，認為這種的建築必須要有夠的逃生門。 Rồi cũng từ đây thì mình rút ra những cái bài học đó, để làm sao làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, làm sao làm tốt các cái quy định, rồi phải chấp hành nghiêm các cái quy định. 越南大城市的消防一直互人質疑根本就無安全。火災發生時陣，往往會真嚴重。2022年，南部一間卡拉 OK 火災就奪走20多條人命。2018年，烏志明市一棟關樓的建築火災，造成10多人死亡。另外，根據官方的資料，河內人口的密度是每平方公里2.2萬人，是世界人口上密的城市之一。大部分的主體加小型公寓攏起上瓦，巷仔路真下，厝嘛因為風道加裝鐵窗。 所以，若是發生火災時陣，想要走都無法度。公視新聞黃文玲編。